سیچک الگانس سالی براریش 94 نمودی بیرنه ماشین منی نمود از کفای ماشین اس 180 نمیسیگی موتورش 1.8 دستان داخلی سالن 4 الکتروپاکت коробкаш механика و اینجا سی دی پلیر داره سنتر زماک پرابیگش 352,000 کیلومتر پرابیگ من هولت سالن ماشین من هولت سالن کفای ماشین دوستان عزیز باز من اینجا لوکام دارد منه Koybaşı ne oldu? Motor 1.8 sözüşoriş gaz benzin gazaş evre 4 rasxod chiqdi. Daxtı çanta. Rasxodash daxtı ve sahte megadad gusosiyan yodormishim hujjattosh 1 soline do'ston. Moshin 36000 so'm bo savdo meshavad. Telefon baroy ma'lumot 92 912 00 60. Mercedes-Benz سالی براریش 97 منی نمود بیرنه ماشین منی نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن 2 الکتروپاکت коробкаш механика oynachosh elektronika اینجا سی دی پلیر دارد سنتر زماک پرابیگش 430,000 کیلومتر پرابیگ من هولت سالن ماشین اما یه با کپاش چک شوید من هولت سالن کفای ماشین موتور 1.8 سوزشوریش گاز بنزین گازش евро 4 расход chiqdi gaz kidi расходаш 10 litr 12 litr kidi 100 kilometr megadar 10 ta kidi 120 kilometr megadar gusosiyan narxi moshin 43000 so'm bo savdo meshavad telefon baroy ma'lumot 98 700 98 89 92 kidini 92 700 98 89 Mercedes-Benz очки соли барориш 2000 намуди берне мошин достон комплектацияш авангард منی نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن 4 الکتروپاکت коробкаш автомат титроник اینجا سی دی پلیر دارد 2 تا سیدین پیش اباگرف سیدینی سنتر زماک پرابیگش 282,000 کیلومتر پرابیگ باز این سیدینیاش کاج می باشد حالت جایهای نشستش در حالت خوب موتور 2.4 سوزشوریش گاز بنزین گازش евро 4 расходаш 10 تا газгирӣ 85-90 км мегардад до'стон ҳолати мотори мошин нархи мошин 80,000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 979 08 02 Сешка классик соли барориш 97 наводи беринаи мошин منی نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن 2 الکتروپاکت коробкаш автомат титроник oynachosh elektronika
маgnitofon дорад, сентр замок, пробегаш 351,000 километр пробег. این حالت سالن ماشین سیدینیاش باز ابالی سیدینی‌ها روی کش‌های زمانه کشیدگی. این حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز. موتور 1.8 سوزشواریش گاز بنزین. گازش یورو 4. راسخود چقدر گاز کده؟ 80 تا میگه. راسخودش 10 تا گاز کده 80 کیلومتر میگردد دوستان عزیز. нархи мошин 60000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 93 599 45 55. Сечка элеганс соли барориш 99 дӯстони азиз. Манин намуди бернаи мошин. Пешанда 6 пахроникои пеш. قفاش به 4 پهلوانیکای قفا. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات بدیم. یوروپی که دوستان ماشین داخل سالن коробкаш автомат титроник ойначош электроника 4 электропакет اینجا CD плеер دارد. 2 تا CD نوی پیش با گریف CD نی سنتر замок пробегаш 158000 километр пробег. Rulаш мебельный دوستان. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن قفای ماشین. حالتش بسیار خوب. موتور 2.4 سوزشواری بنزین. گاز دیدگیش نه ماشین. راسخود چقدر؟ 9 لیتر 10 لیتر. راسخودش 9 لیتر 10 لیتر و 100 کیلومتر میگردد. 95000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 810 00 48. Mercedes Benz Sechka соли барориш 93 дӯстони азиз. Манин намуди бернаи мошин. Hani abura bagajаш ҳам кушодамондагӣ дӯстон. Инҷа анда якта баллони запаскаш аст. Инҷа баллони газаш ҳам ҳаст. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механика CD плеер дорад, сентр замок, пробег 453000 километр пробег. این حالت سالن ماشین ابالی سیدینی روی کش کشیدگی. این حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز. یادآور میشیم دوستان حجت‌های سنجشی تکنیکیش 1 سال نمی باشد. موتور 1.8 سوزشواریش گاز بنزین. راسخود چقدر اکو؟ راسخودش 10 تا گاز که 70-80 کیلومتر میگردد دوستان. حالت موتور ماشین. нархи ماشین 35000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 798 68 28.